егер ытыллар манчары оңюларын сирitten тааттаттан эхека эгерде болдун бүгүн ардаға ардак тебекке жолурер Нургун Батыр стадионга тобус толору көрөчү мухунна сибилигин олох бу мин мигин эргичи күректеги тебистегинен бары турар кулубура манна мастарды боло турар онна сибилигин бу эржон бастың сүйрүктер бит 5 тыгынча метрага сүйрө хылжаллар манна тааттаттан 2 күрөшчүпүт кыттар онна олох отору кеменен бу күрөчүлөр бары кете халороллар 100 метрага сүйрүүгө олох финална забектер болуктура барта түйөт забекка кас бирди сүйрүүгө агысты бастың күрөшчүт кыттыга мана тааттаттан Ахмеров Алсу онна Иванов Валентин сүйрөтлерин беги таатталар долгуя кетеhe күтө турабыт. Ан бастакынан кылбар сүйрүүнү агыс егер кирибиде бастыңтан бастың быгый кыргыттар көрдөрөлөр. Болгомтобут барыта 12 секундө 4дөн 5 сотой биремелек Нурбаттан кыттар Василиса Раковага тухайылар. Старт берелерин кытта тыгмаккадара уулуччу сүйрүүнү көрөбүт. Сүйрүү эреннине кобакка манчары рекордун улуктабыт Василиса Ракова ан бастакынан бетекке келер. Я учусь в Калининграде, но 3 года назад мне поступило предложение выступать за Нюрбинский район, и сейчас я отстаиваю честь этого района. Я очень рада, что я могу внести свою лепту для своей команды в прыжке кобах, да. Я вообще не могу поверить, что я так прыгнула. Это вообще невероятно. 18,94. Я желаю, чтобы жители республики не забывали свои традиции, потому что эти игры — это что-то вообще невероятное. Полные трибуны, такая поддержка. Это вообще очень ценно. И хочу, чтобы так было всегда. Утакы болбат өссө бир ытыллыбыт окурдук түрген киhere умсугуя көрөр бастың сүйрүүтүн болгойобут. Баретең байылах быгый олаттары эгил-тегил эрихилэх көн күреске тахсаллар. Редакция на 100 метров юноши. Николай Максим Тихонов, Марк Бессонов, Иван Фарин, Владимир Никитин, Всеволод Рысюров, Эрсан. И очень плотный финиш. Очень плотный финиш. 4-5 дорога. Фотофиниш баарытынан 12 секундда 10 сотой биремелях Жокускайттан Владимир Жарин чемпион үрдүк атын сүгер. Урактайы кырдык. Дерегер хаңыз барды. Дере. Тымнер дақтақ болана. Кырдык. Результатым дере кохам бай бол. Дикте халавата. Бойым. Атын жебер. Мастербін толырық бұрдыл жарықтың жаханы. Одан тренер бар улхан мактын эмете, жоннор бар мактын эмете. Тоно кыз бар мактын эмете. Тонна Тохтобакка селлир ардага аксыбакка кыйы үрдү көрөгөйүн көрөрү ылы курдук мустубут көрөөчү тыымакка дара жакталлар финалларын кетибит. Манна 10 сылай 2 сотой көрдөрүлэх кирибит Мария Рухлядева карамаңна гыттан карак далгар сылжарын үгүс кихи белетир. Тейведу стартадылар 7 метр акыргыттар. Бережская Яна, Ахмерова Алсу, Ольга Белова, Мария Рухлядева, Валерия Олесова, Пелагея Гершковская. Она тердис дорожканан Аба! Тердис дорожканан Рухлядева Мария Усалда. Я очень рада, что получилось выиграть, потому что очень дальняя была дорога, часовые пояса. Я очень рада, что все получилось. Спасибо. Кеги ардакпыт өссөтте бейрем берер. Ол да боллар бука бары кулга карак ичите болан эр жоңго кем быйылгы манчары ойнуларын бастыңтан бастыңа быгы ятактагы боларын өрөйөн чөрөйөн көрөбүт. Терesa Радовара 7 метра, Чупров Михаил, Сергей Чунаров, Михаил Рухов, Валентин Иванов, Аял Иванов, Артем Иванов, Тереверденек, Онна, Вакарова Лакаяла, Полла, Валентин Иванов. Бем тусмайттака. Ленский көтөрө үт ол болобун. Сүйрүүнүден бастан таптаба детем онтон. Станыттан көспөтүм. Тох багар күстә спортсмен станыттан келбедим бары көрөк болду. Деген чемпиондар күстә хүрүктөр. Күстә ойнуттар эме. Бо толкудук. Обайдарым балалар. Федя коллега. Народный аттак жындарым. Вот, киндер бар болондар. Эсе iki тренерим Дмитрий Юрьевич Наумов. Андрей Васильев Ковакчыпыт. Вот, онна бастатан туранага кийим. Кергеним болар. Бүтөк тәки хесе даганы бар бу.
Ия мағамон, хамай. Уру турукаттан яқап. Туғынар бар, мәйдеспәкке, условнаттаға. Ян іспеттірі. Көлім чағыл үйрөні бәләқтер ұруй қағыны дуарағатара бастың көрес күйылақтара, құс бұхитараттара білінне, сон сұрақтара албан аттара кен сақабы сирін ұстын теләхие тарханна. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Та.